Da li stalkate dečke? Koje su po tebi stvari koje su najprivlačnije curama na dečke? A zašto cure se nekad prave da su onak nedostižne? I bok ljudi, dobrodošli na video, ja sam Petra. A ja sam Marko. I vi gledate Mi 7. Ga šta se... A ja sam pripremio. Danas snimamo nešto što mislim dosta ih je već snimalo, ali na primjer nikad nisam to snimala s tobom. Da, bit će sa mnom. bit će zabavno. A to je cure postavljaju pitanja dečkima, dečki postavljaju pitanja curama. I ovaj put će Marko postavljati pitanja meni, što zanima, na primjer, dečke u vezi cura. Općenito, tako je. Da. Ja sam se malo pripremio, malo ste mi vi pomogli u anketi na Instagramu, ja sam sad ta pitanja sebi ovdje zapisao, pa ćemo mi malo pitat Petru u ime cura, da vidimo šta i kako ćeš odgovoriti. Ali prije nego krenemo... Nemojte zaboraviti nabaciti jedan veliki like, pretplatiti se dole na Mi 7 i mi možemo s videom. Ajmo. Da li si ti spremna na prvo pitanje? Ajde. Da li vam je veličina bitna? Isuse Bože, Odmah. ovaj krenuo sa ajme meni. Odmah u sridu, naravno mislim na veličinu ruka, nogu, mozga. Osti Bože. Ne, ajde, evo, ovako, jedan onako, mislim, realno seksualne teme uopće nisu tabu, tako da mislim da je to u redu za odgovoriti. Ne. Nije bitno? Ne. A šta je onda bitno? Pa, to nije bitno. Bitno je, kako se zove, nadam se da mi ne gleda ovo niko od roditelja. Bitno je skillovi, nije samo bitno ono... Znači bitna je, ja to uvijek kažem, znači bitno je i tehnika. Tako ne. Viš kako, šta te ja pitam kad ja znam odgovor? Dalje. Ajmo ovako, iduće pitanje je... ovo je još neugodnije, ajde čekaj, neću te odmah s tim. Ok, može, evo malo jednostavnije. Good guy or bad guy? Šta, dobar ili loš dečko? Pa znate šta, kao, svi mi pokušavamo naći good guy, ali uvijek završimo na tim bad guyevima, to je bad boys, zato što jednostavno su vam oni puno zanimljiviji i onda ćete vi rađe patiti, uništavati sebi život, imati drame konstantno, nego da jednostavno budete sad normalni frajer. U ovom slučaju... Ja isto uvijek biram bad guy. Ok, zanimljivo, dobar odgovor, dobar je ovaj. Ne biram nikoga, ali kao većinom znači tak jer mi je to zanimljivije. Da li stalkate dečka? Da li to cure rade? Pa visi kao stalkamo dečka s kojim sam u vezi, dečka Pa koji veza se ili koji ti se sviđa, da, u tom smislu, Pa da. mislim kao nisam neki preveliki stalker, kao nije mi to da ću ja sad visit, istraživati sve s kim se on druži, ovo ono. Kad me zanima odem na Instagram, onda pogledam Instagram malo slikice, ovo ono, i kad me zanima neko kog ne znam kak se zove na Instagramu, onda ja znam svoje nekakve FBI metode, onda nađem nekog ko si je prijatelj s njim, da odem na tagirane slike pa da vidim to, ali nije da na primjer patim od toga, fakat ne. Da, znači nisi onaj tip osobe koji će, ne znam, svaki dan visjet, gledat mu storije, gdje je on bio prije koliko sati, Ne. A da li misliš da to cure neke rade? Mislim da jako puno to cura radi, ja jednostavno nemam vremena ni živa se za to. Okej. Koje su po tebi stvari koje su najprivlačnije curama na dečkima, odnosno šta se gleda? Možeš i u mentalnom smislu i u onom nekom možda eventualno fizičkom? Pa... Ne znam, neću sad govoriti općenito cure, svaka cura ima nešto što je što je se sviđa. Meni je bitno da je dečko zabavan, znači, naravno, nećemo se lagat, prvo gledate izgled, kad vidite nekog nećemo se lagat, prvo je taj fizički faktor. Kao što se tiče izgleda, ja sam uvijek za ono da izgleda kao stalak za infuziju, da ima tamnu frčkavu kosu, plave oči i vensice na nosu. Što se tiče ovak ponašanja, treba mi biti zabavan, karizmatičan, jer ja sam jako glasna, ja volim puno pričat ovo ono, i da treba neko biti ko može handlat u moju dominaciju. I mora biti pametan, stvarno jako gledam tu inteligenciju i pamet, jer... Znači, ovi dečki glupi ko točak ništa. Jako puno volim razgovarati i treba mi neko s kim mogu razgovarati, a ne neko samo ovak kao, ne. Trebam razgovarati, ja sam jako u stvari dubinska osoba i onda kad s nekim ko je plitak ne mogu, tako da ništa toga. Da, kužim, dobro. Čekaj dalje. Dubinska osoba. Kakav je osjećaj... ili je to too much, ali ajde. Kakav je osjećaj staviti tampon? Ako ti je to too much, pod pitanje, kakav je osjećaj imati menstruaciju, obzirom da znam da cura jako pate zbog toga i realno to je jedna
neka problematika skoro mogu bi tak reći, s kojim se morate susreti svaki mjesec. Ono. Prva stvar, ja ne nosim tampone, to mi je odvrto. Dobro. Druga stvar, užasan je osjećaj, ono, to je nešto što najviše mrzim na svijetu. Jer pogotovo ja imam baš problema s tim i onda su bolovi nevjerojatni, pa sam bila i po bolnicama i sve. Ali to je nešto što ti je normalno, ono, to je prirodno i kao moraš se pomiriti s tim, nije da ću ja sad svaki put ono biti ljuta ili nešto, ono, to je normalna stvar. Da, a piješ ti tablete baš za bolove ili? Da, ne mogu preživjeti bez tableta. Znači, tablete su kao glavni pribor koji ti treba. I, na primjer, puno sam više živčana u PMS-u nego kad dobijem Egu, zato što u PMS-u bi, ono, ubila bi se i samo sam, ono, živčana i razdražljiva, ali ne. A jel jedeš puno slatko? Ne. Ne, nisi taj tip. Znam da puno cura, ono, daj čokolade, daj sladole, ne volim slatko, ja ću rađe pojesti 5 vrećica čipsa i picu i aha, okej, kužim. A zašto cure se nekad prave da su onak nedostižne? Je puno zanimljivije kad cura bježi od njih nego kad ona kao pokaže osjećaj, kao ono, kad cura prizna da se dečko sviđa, dečkima to nije interesantno jer dečki se ponašaju ko životinje, onda mi moramo postati lovine da to bude zanimljivo. Mislim, kad realno mi smo svi životinje i kad pričamo, realno, da, mi smo kad pričamo u tom pogledu, stvarno je to tako i to je jednostavno tako u prirodi, ono, ovi su grabežljivci, mislim kao, kad je to prosta istina, ono, kad moram tako već reći. Ali da, zato što dečkima nije zanimljivo kad cura ono kaže evo kao sviđaš se ti meni, ajmo sve biti zajedno. Ne, dečki ti vole igrat igrice, mislim kao nije samo dečki, obje strane. Da. Iskreno kao neću braniti nijedan rod, svako je na svoj način kao. Ajde, ovo me jako zanima, kako odredite veličinu svojih grudi? Na pojma. Ne znaš, da li jednostavno šta, odeš u dućan ili se to može probat grudnjak, na primjer? Ja sam bila neki dan u dućanu i onda te u meni mjeri. Ja pitam kao, pa kao to okej, dođe, pa da, nemamo manji broj. Gotovo. Znači, ali kao ne postoji jedan određen način na koji ti to možeš napraviti. Ma ima milion načina, ali ja se iskreno nisam nikad radila. Okej, dosta. I to je bilo to od ovog videa, nadam se da vam se svidio. Ako je nabacite jedan like, pretplatite se na mi 7 i komentirajte da li želite možda part 2. Bilo je jako zanimljivo ovo. Evo, ajmo do 3000 lajkova i ako želite part 2 pišite nam to dolje, pa da idući put Petra pita mene pitanja koje se cure možda strane pitati. Tako je. Mi se vidimo u idućem videu, jedan veliki pozdrav, čao. Bok. Ovdje imate subscribe. Ovdje imate najnoviji video. I ovdje imate preporučen video samo za vas. Ajde, bok.